kunokuthi ngibulale ingane zikama ngcono sisebenziseni lona leli dlozi lala ekhaya ukuze kube khona isinkwe etafuleni ukuze kube khona ushintsho la ekhaya asingamgxeki ke lo muntu okubhlungu ukuthi uma ezothi sethwale ngalo idlozi lala ekhaya bese ngasaninaki nina abanye kubhlungu lokho kodwa kuhle uma ezothi esephumeleleke ngalo leli dlozi lakini bese uyaninaka kungabonakali lutho ningahlupheki ningasweli 100% lapho mana mkhulu khona lento ethi sengithwele safika isikhathi sekufanele ngidlule siqinisekisa kanjani ukuthi lento iyadlulela komunye kuze kungasala ububha la ekhaya hayi phela kuvakwa ngeke kwenzeke nje kuve kudlulele komunye umuntu ebethwale kuphi yena unless wena masubona ukuthi siyashaya insimbi masizoshaya insimbi uphuma umphefumulo kuwe hayi phela ka depend ukuthi ukhuluma kanjani enyanga yakho kodwa mawuthwele nje kufanele kube nama sign nama symbols ukuthi uzowushiya lo akithi ukuze uzokwazi kuba nezinkulumo oyishiya early before uhamba mawindoda nje uthwele kahle ungathwalisa kwamakhehla amadala evela ngakho abe nezimfihlo akube nesign ekhulumayo manje nje ukuthi yakushiya lento akube nento esebenza njengencweba ezokuthinta ikutimisa ukuthi manje seziyawushaya wena ndoda noma ngeke ikukhombise ilanga and time kodwa akuveli ukuthi kule nyanga ngeshaya inyanga ezayo usekhona uzokwazi ukukhetha umntana wakho la ekhaya umethembayo uzokwazi ukubiza ubhuti wakho omethembayo umkhombise abantu abaningi babethwele abanye kunezimali namanje izingane ziyahlupheka kodwa egcekeni la kunemali engamamiliyoni ongawazi ngenxa yokuthi abakhonanga ubakhombisa bahleli nawe ndibahlupheka nawe ngisho iqiniso njalo so kubalekile ukuthi isithwala kube isithwala sizokwazi ukukuthipha ayikhulume nawe lento emadoda asibuyele empandeni impande ikhona man yikuthi sesiyinyanga sigcwele umhlaba wonke akusenathemba sekuthiwa sonke singama scam kulungileke hlala kanjalo wena ubona ikem uzofunga nalutho uyofunga nalutho 00 uyakhona nemkhulu ukuthwesa abantu ugodo ungalithwele wena njengoba nje bengenza lo mcimbi kukhona labantu bengithi mina ngitshela umndeni wami ukuthi angithwele ngitshela nje nesizwe ukuthi angithwalanga mina bayabhala ama comment hi 2+ mfethu bumuhle umcimbi kodwa uthwele wena hi 2+ mfethu ngisuke kudlala ngathi wena uyathwalisa uthwalisa kanjani ungathwele okay akukhona kwakho ke mfethu lokho ukuthi umuntu uthwele noma kathwele akukhona kwakho wena kanti wena ufunani uma ethwele wena uthinte kapi uma isithwalele yena wena ushiswa yini ngoba nawe ethwala hayi baba yonke into inesizathu so impendulo mina ithi angizazi noma ngithwele noma ngithwele kuyibonakala kodwa khona ukuthwalisa ngiyathwalisa hayi ukudlala mfowethu phela abantu bangayikhulumela bona mina ngiyathwalisa mfowethu ngokuhle ngithwalise futhi ngokubi ngithwalise ngenyembezi ngithwalise futhi ngesihle kunabantu mkhulu abazenza wena abangolingisa ku Facebook TikTok kuphi esingathi balimaza umsebenzi ngandlela engeyona ungathini ngalokho asiqale la komfowethu abantu abaqaphele inombolo la ekhaya i1 uyafona ungabingeleli ubhuku usuku lokuthi wena ufisa ukufika nini onenye into ke mkhulu engiyibonile ngathi yabalimaza abantu ukuthi mhlawumbe umuntu mayifona athola umuntu wesifazane kanti belindele ukuthi kuzokhuluma indoda into enjalo kufanele siyilungise okay ngenhlahla angithi ke ngokuba khulu komsebenzi angikhoni mina ukuthi ngiyibambele mina ifoni kodwa uma ufona wena ungabingeleli ngicela ukubuza ukuthi kusetshenzwa nini bakutshela amalanga okusebenza wena usuyafika right uma bakutshela ukuthi kusetshenzwa nini fika ilapho uzongithola khona mina ngoba akulula ukuthi ngibe nesikhathi sefoni nawe uyabona ukuthi ufike nini la uma uzokhona ukubona mina ngenxa yebhizi
Angijabona. So umuntu mayifona yena akalalela instruction ayinikwa yona. Thina ayikho imali osifakela yona ebank. Yebo bakithi uma uye enyangeni la ekhaya imali kusukela namhlanje azini uyiphatha cash. Uyinikeza inyanga ngqo, uyibeke emsamo. Ushelezele ngayo phela le mali ngoba le mali iye ukuphila kwakho. Kunjani? Noma indaba zama bank. Noma indaba ka Facebook. Anginawo ngisho TikTok mina. Kuba ngabantu abafaka ama video ami kuphi ku TikTok. Bese bawa edita ke ngenxa yenkohlakala yasemhlabeni nemfundo enkulu. Mina nje mawungithole kwi channel yami noma ungithola kwezika bhoqo uqedile. Ila uzofika ubone khona imigilo ngani yami engiyenzayo. Ngisuke ngibakhombisa ukuthi na imisebenzi. Uma unentshisakelo wena ungeza. Uma futhi kungevumi stay away. Uzoyibona futhi number lapha escreenini. Nayi futhi number yagijima. Kanti noma ungabuza ubani emhlaba nje yamazi u2 plus umthakathi ovumayo ukuthi ungumthakathi uBhokozi yamlalela. Yimi nje ngedwa. Ngifuna mkhulu sibheke wonke lamagumbi lawo ngoba kunamagumbi amaningi la avelayo. Uhamba nje uchaza ukuthi ayisenza ukuthi la, senza ukuthi la, senza ukuthi la, senza ukuthi la bese seyivala lento. Singabakhombisa kafushane noma ngeke ngize ngibe mude kakhulu khona ngoba into engicasula kakhulu mfowethu yiwo lama scammers agcwele umhlaba wonke. Yabona yangilimaza kakhulu le nto kodwa nje singabakhombisa abantu ukuthi zikhona indumba njengoba silana nje kulesigodlo lesi kwaqeda inhlupheko kule ndawo kwanhlupheko iyasala la hleli khona ya kuka inhlupheko iyasala kukaqeda ini inhlupheko la ila kunezinto khona ejulile sikhona ke ezinye igodlo ezingale siyongena hayi namuhle amkhulu angisiboni lesi sebhayili bovu nelimnyama ishintshile mfowethu naza sesifaka amabhaya amabovu kuphela. Alright mkhulu asiqale ngifuna uqale la ka travel maker kaspoke khali kosipoke khali hey uthini wemsakazi ngoba la ikhona phela kwasipoke khali la nyakaza mkhulu okay spoke khali kwasipoke khali kunabantu abafuna ukuthi bona izinto bangaqukulula igubhu bangaqukulula imithi bafuna ubagcabe kuphela into besegazini omunye uthola ukuthi akagcabi kodwa uyafuna nje ukucela kunezinto ke ikhona lapha kati okwazi ukuguqa ukhulume nazo angithathi lutho uma ngihamba awuthathi lutho nje ugcina la khona lapha kati bese uphuma ungena emotweni uhambe kahle kwasipoke khali sisebenza la ngomoya sisebenza ngomoya obuthakathi sisebenza ngepower la isigodlo sepower kwasipoke khali kwa trouble maker umenzi wenkinga some very family. Sondela phela usondele kithi. Sesilana manje mkhulu senzani la? Endle emnyama lena. Izona ke isigodlo lesi uyakwazi ukufika la sikusebenzele khona uyakwazi futhi ukuzocelela khona kodwa izigodlo lezi ejulile njengoba sila ehlakeni igodlo ejulile la sisebenza khona abantu ngempela siyobhadalila hayi ukudlala abantu abasebenzela abasuke befuna ukuphumelela ngenkani abantu abasuke bathi sesihambe umhlaba wonke kade sihamba akulungi lutho bese sikulahlisa yonke into sithi iqala la ekhaya uthathe impilo uye phambili lento yala ayinabungozi lento yala ayinabo ezingqinambi lento yala ayinama consequences kodwa nje uyathatha lento uphile ingona phakade ayinabungozi ke le yebo asa umabhayi Abangishubhe umfando lapha mkhulu ngazi ngisuke ngibona into engayazi. Ya ngithi bathi kwamthwala uboshiwe zokuqaqaka nobamba. Kunjalo. Kukhona izulu lemvelo. Kube khona izulu lamadoda lelizandla. Ikhona lento ethi izulu liyasuswa lithatha amadoda. Futhi mangibhekene nezingqinamba enjalo ngisizakala kanjani? Izulu mfowethu kahle kahle
yonke into okuthiwa eyemvelo noma ekamvelo inqangi thina abantu esiphila la esilethwe uye umvelo inqangi la emhlabeni siyakwazi ukuyiconverta noma siyishintshe ibe ngeyethu nathi sibe namandla ukuyisebenzisa kube sikuya ngomuntu uyisebenzisa ngokubunyama noma uyisebenzisa ngokuhle so izulu mfowethu likhona njengoba silazi nje izulu thina saliguqula thina lihlome lihambe liyodala umonakalo esibayeni sendoda lihambe liyodala umonakalo ebhizinisini lendoda ishindlu mfowethu ashaya umuntu uthi ushawe izulu bese kuthiwa elemvelo angithi lento obuthakaza ayina confirmation lento obuthakathi imnandi nje ayinayo proof yokuthi ungathi wena yimi uthi uplaziko oshayela uzongikhiphela into ekhipha ubufakazi ukuthi yimi engishayela mina ngisho ukuthi mina ngiyashaya yebo ngishaya kubole kodwa uzongikhomba iproof ukuthi yimi ofakela ngoba mina ngiyazi lonto sike sibone inyosi ngiyakhona ukuthwala ngenyosi ya inyosi zikhona inyosi ezizithwalo ezidla ama snowballs ezinye zidla ubisi ezinye zidla utamatisi la ekhaya ezinye zidla impuphu uyabo ezinye ziphuza le khona le drink ekhakhayo bathi stone ya ezala ekhaya inyosi azina contract anginayo contract yenyosi icontract nayo la ekhaya kaBholojo eBholojing 2 years ngifuna sibuke isichitho into ejulile echitha impilo yomuntu ngabe uthando yonke into ungathi umuntu ongathi unesichitho ngokujulile umlekelela kanjani njengo 2+2 lento esichitho wona mfowethu into ekhona kodwa ke mina nginenkolelo ukuthi umuntu esefikile umsusa isichitho aqhamuka naso kodwa umususa lesichitho mina ngisilahle njengalento ukuthi kuthiwa uyamgeza noma mina ngifike ngisithathe ngiyosifaka esigujini isichitho sakamhlongo aqhamuke nomhlongo usilondoloze ngisigcine mina siyifa kimi kahle kahle mina ukugula kwakho kukuwe ngiyakuthatha kube yifa ngikugcinela ekhaya bese ngenzela ukuthi makhona umunye athi akumthumele isichitho kuphi sengiyokhuthuza lesasigubhulisa sengiyovusa leyanduku manje ngithumelela kabani kwesinye isibongo lapho sengiqashwe nguwe ukuthi angihambe ngiyodestroy khona njengengilozi kaSathane mina mana mkhulu isipokwe kumuntu uyaqhamuka umuntu unezizwe ngiyayikhipha lezi zizwe mina ngiyigcine ngizokwazi ukuthi ngiyithumele futhi phambili uyaqhamuka umuntu nespoliani ngiyasithatha ispoliani ngisigcine kusala umuntu ephila hambe ispoliani kube sami ngizosondla mina lespoliani silokho esihleli ngiconnect naso ngisikhulise uyoza aqhamuka ukuthi ufuna sishaye ubani ngespoliani ngoba wamfaka idivorce engafuni namshaya ngespoliani ngemali sengithatha sona saspoliani phela kanti ziyadla lezi zinto lezi ayikho into ephilayo engadli nguwe ongazi ukuthi kuyadla ayikho into ephilayo engadli njengani awunginike into eyodwa mfowethu engadli la emhlabeni sihlahla mkhulu ama comment uzowezwa isihlahla mkhulu siyadla isihlahla amanzi sidla amanzi kulukhuni mkhulu la kunzima la emhlabeni kulukhuni kakhulu ngifuna sibuke indaba yomuncu yini umuncu ngabe umuncu yinto ekhandwa yini balabhendabuko noma into emvelo angwazi umuncu singadlula kuwo nje angwazi into engikhulu nami ngizwa kuthiwa kunomuncu ukudlula umuncu wathi kwamathambo angazi lutho kumuncu mina mfowethu mina kodwa engazi umuncu isibhoke yabona ke ibhoke yimina owaziyo ngesibhoke ukuthi isibhoke into ekhona esemvelo lesi mina nje ngeke ngithi esemvelo noma esani kodwa ibhoke ile moya engcolile le uma ngabe ngiyindoda
mhlambe ngifisa ukuganwa ngifisa ukuthatha noma sengithathile ngifuna ukuvikela umngami ukuthi engahambe ephuza amanzi nogwaja noma ikuphi ngingafika ne 2+2 futhi engangilekelela kanjani ngathi mina ngokombono waka 2+ ungake nje uqale ubone ukuthi unemali bese uyaganwa engathi ungaqala uhlale nomkhulu noma auntie abantu abakhulile nje baku-advise ngoba lo muntu othi owakho ngoba bangakafiki u2+. Ngisangankulu hayi man hayi owakho just andaba nering mfethu imithetho nje ayinandaba nering uyophuma emsebenzini mfethu uyophuma ema meetingini seyifikile ibhoko zo2+. Nifike nemthini phela noma kungafikanga mina ngithi mina ngenzela abantu izinto mina nje mefika umuntu athi yazi eofficeini lapha kunomuntu yazi lo muntu amehlo mayihlangana khona into engizwayo manje ngiyamsaba hayi ngizomnika mina ithuli bar ngizomnika ithuli bar ithuli bar lalela ngizomtshela mina ukuthi yabona uma uye emsebenzini mfowethu ngiyacela ukuthi ugeze ngale nsipho ubuso bese ugcoba le thuli bar la ugcobe le thuli bar la bese umbuka nje ngamehlo ungale makuhlangana izihlalo zenu so umbuke nje ngamehlo meje ubheka phansi aphinde buka amehlo ku ovela sukume stretch aze ku sekunjalo ngifuna indoda ethi ifuna ukuvika lo mkhokha kufuna isukume elikusana isikhathi sizobiyela uthando lwakhe sizobiyela umuntu wakhe ngoba phela ngeke umvimbi ukuthi umuntu wakhe angasebenzi kunjalo angayi China naye umuntu nemizwa le China ufuna enze njani kanti phela uyadliwa umuthi ngaphandle mfowethu wena nje mawuloko ukhona uthi igama lika Jesu somshaya nali igama lale phansi nali somshaya nali igama yini kanti leli igama lika Jesu ngamani uthi ngegama lika Sigadla lo wami ngeke athintwe ya uthi ngegama lika 2+ ngeke lo wami ijulile hayi man yabona lika 2+ phela umanqoba mfowethu awucabanga nje uyasherisha mfethu lo muntu kodwa umenzela yonke into ugqoka amagoshi kodwa manje mningi imkhonto ekwaza khona hey baba uziqhenye nje umposta ku TikTok simbona ade ngimshaya izolo lo beka umshaya izolo namhlanje uchoma ngayo ku TikTok hey ngifuna la emhlabeni mfowethu okami kodwa ngizile ukuzobhidla izizwe ngidificizwe nje ngelilungiswe yimi mfowethu ngizolishiya nami nje phela wona siyathakatha mfowethu kodwa siyathakatha hayi ngeke shuna ukuthakatha hamba phambili nakho konke ezweni awuthakathi nini ngiyathakatha uma ngihleduza ukuthakatha phela inkinga yenu yazi ukuthi kanjani mfowethu inkinga yethu la emhlabeni sibheka ukuthi abantu bazothini asibheki ukuthi thina sifunani sibheka ukuthi sijajwa ngabantu awukwazi ukuphila impilo yakho usaba omunye umuntu gede phila impilo yakho ungayifiki ngingumthakathi nje ngisebenzela uSathane enough kuphelile awudingi incazelo eziningi yabo uma wena bonke abantu banoSathane kodwa abavuma ukuthi bangoSathane bazenza ongcele kuyazi kube nini uyifake wena ngoba uqala nje yonke into ethinta imali umuntu othanda imali unobusathane phakathi hayi mangithinti lapho ubusathane lo kufuna sibheke umkhokha mkhulu kufa umuntu ekhaya egwazwa ummese kwafa umuntu ezikhunga singayibamba kancane